Hello gagayam na imbagngal daw iti tungkal maysa. Welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ti official channel a paggapgapuan. Dagiti may re-upload a drama ama ng biyanang ken biag ti tao. Ket manen kidawag ti suportayo dito channel Jenna Almoite Drama. Manipud man nga rod kini Kapsat Bonnie saan napud no nagan tintay drama. Ngam sakbay ti amin makablawa mampay ni Leti Baldimor dita Kamantilas Urdaneta Pangasinan ken ni Joyce Ann Tamayo dita Hong Kong. Kastoy man ti kuna ni Kapsat Bonnie. Dirma ng biyanang. Sakbay ti amin kayat kumampay nga iladawan ti tsurak. Nakutungak ken medyo basitak. Kat ti matasawak no kasano ti kinakutong ko nakutkutong pay. Dimtang tay tiyempo akasla na umaak iti nakutong. Isa nagsapulak iti nalukmag anang isukatak ken kuana. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Rino anak ko ni tatang iyo, pinanawan na kon. Anya? Napanan na? Si Muro ni si babae na. Anya? Naglukumot na dya tatangan. Tila aramidin da. Surutan man di amam, kasaritam. Ay aywan, pagsubliya mi di balay. Sa dino aya ti balay ti babae na. Isi kabangi pa nga barangay. Asi nagkano ti skwilaan, nagtangaan kano ti dwa nga store. Kuyogan nak ti ito dok. Imbagada ngamin kanyak no sa dino ti balay jay kabit na. Anda nang ito do kanyak kiday. O sige, mapitla ang arap tagrubatak na nang. This drama is owned by Jenna Almoite Drama Channel. Paingad na kayo dito yung rinaw. Agawid kayo. Yawid mong tainam. Hindi kayo mangibabain dito. Tatang, anya ka din dahi tang araramidin nyo. Lakayan kayo. Ngam kasta pala tiraramidin nyo. Bone, agawid tan non yaman tinagkurangan wano nagbasulak pagkawanan mawamot ang buka basol ko kan ka. Palubusan na kaon piling. Uray ta lakay kan baketan. Gaputakas la aktakungan ang nagkutong. Nagsapol kan itinalukmag abakat. Agawid tayong tatang. Saan anasaya at kiraramidin nyo? Saan agaputalakay kan bakit kayon kanina nang akat laklakain nyo latan ti agsina. Ad dakit di ko mga ginayat kayo Tama nula atawanan ti panagdinayaw. Agawid kayo kidain. Tama nga no makita na kayo ni Beltrana dito. Basta glilipatan pilaing. Agyaman ak Boni, kunak nurabrabak mula ti imbagam kanyak asinaamon di asawam. Noan niya ti imbagak, tung pala, Beltrana hanay. Kabukbukunan na kaon. Wani nga rod, ay na, jak mailadawan ti kinaragsak ko Boni. Ay umay ka man. Pinagkatnakmutan Beltrana. Ay na, naglagan ka gaya matalaga Boni. Sang kaawit ka magaya. Ay kasanaw, kat natayag ka nalukmag ka. Kat siya, nakutaong ka basbasitak ng musika. Naimbag man ta kinayat nak nga uray nakaluklok maga. Naita nga raw, di kinayat kukin ka. Tana umaakaw itinakutong nga asawa. Nagkutong nga agpay so di asawam. Kaslatakong. Wani nga raw. Jakman amaw iti dayja nga ex-kaw. Binaybayan naman ti baginan. Nalukmagmat iday. Mahilig kagayam iti tiyabian niya. Wine. Jakman amaw. Kay kayat kaw tinalukmag ababaay. No kaya rigan jay ex ko tinakutong ababaw. Kaya rigan mo tinalukmag ababaw. Anya? This drama is owned by Jenna Almoite Drama Channel. Nay, anyat kukuha nyo na nang. Imulmulak man dagito'y dinawat ko asabsabong ijibangir apurok. Ni, sabong manan, nagadut mo layo sabongan. Napunon ti arubayan iti sabsabong, kano anya pa dita amulmula. Wan tap na da pangibaw ingak iti imatang kuan ako. Dagito'y ti agas tila diingit nga impaay di amam kanyak. Ay, sabagay. Husto lang, tararamidin niya una nang.
Ken plano ko matagtarakan ni ti baboy, kalding, nuang, baka ken manok. Anya, nagadon? Wala nakaw. Iso na lang tawang kwartak. Bastit mo jay doldolin ko a kwartak. Kaya't ko nga ado ti pakakumikumaak. Kabaalan nyo nga raw, natarak na kita. Wen, nalakalaeng. Diyak kaya ti maistambay, taglading itaklaeng. May mayat no bisi akakanayon, tapno diyak masango tagladingit. Alangaron na nang. Ikan kayo iti paggatang nyo kara kita. Ah, ay, agpaiso anak ko. Uy, basta di yung parigatan ti bagiyo Agi na nakay mo, sana puro trabaho. Wen, diyak baybay antibagay, tadyak kaya tagsakit, anak ko. This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Agsagana ka boni, tadagasan na kajay ka anakak no madamdama. Ha? Papananbay? Sumurot ka mapan makikonstruksyon Tane, or-orayak nga agdisnudo ka nga trabaho. Ngam di ka matagkirinan. Ha? Di mo namnamaan ti pensyon ko. Narigat numang namna makalatan kanyak. Agtrabaho ka. Anya? Adosam ti mapan makikonstruksyon. Ti agasawa ag tinulong. Sana ya. Wan matkat di Beltrana. Ala, ingkag digusan. Kalpasan na mangan kan. Tamadamdamalaang dagasan na kan jay kaana ka. Hoy, bune. Agring kan. Aldawan. Oy. Ay, nasapan-sapay mat Beltrana. Nasapa nga. Lumawagan ni. Bumangon kan, tayong kaglaban. Naurnong manan, timurangtan. Sikan at yaglaba na sumrikak pa iti trabaho no madamdama. Nagloko kan. Amom analok magak. Nalakak amabanog. Marigatanak ngagtrabaho. Napialakan ka at anakutong ka. Naparagsit ka ngaggarkaraw. Ala, aguray kanta na aldawan. Lepasampay nga umuna ti aglaba. Sakan tumapan nag-construction. Ay na, nasakit ti sikat ko Nabanaw ga nag-construction. Odi, si Kadaytan. Wine, ayan mau. Adak dito'y silid. Ala, agluto kanta ni adak kuko. Anyat kuko umaya. Ang papaadua kiti kwarta. Ay na, naadik kan iti dayta nga online sugal. Ijam man dayta Beltrana. Ay agulimog ka man dita. Dinak malasan ni. Ala, ingkakat agluton. Tamabisina kon. Para kadatamo lang na ito'y numanga baka. Sana nasayaan dayta nga aramida. Wen, agsardeng agtumot lang numanga bakak. Subutek ngamin tinaipaabak ko. Tasayang. Beltrana, agawid man pa ijibalay dagiti anak kaw. Kailiw ko ngamin dagiti apukaw. Tapay nga rod nagdakkel tabag mo. Kwa, nagbalo na kiti pagsukatak Apay, umyan ka ni Jay. Saan? Duawon no, talula siguro nga aldaw. Ay sana mabalin. Sana siyak tilok kombo ni. Amo ka, maum-umakan kanya. Kayat na kon atalawan. Nay, saan mo No naaramid mo timang panaw iti asawam. Saan kanya? Ha? Di kagar aramid po ni. Kalpasan anaalam ti kay kayat mo kanya. Panawan na kon. Inaklagi na tanay, nasakit ti sikat kaw. Uray adarik-rik na, pilitin nakmut ngamin ngagtrabaho. Ay pambarista ka talaga. Si kaman lati lalaki akasta. Nalaing pambar. Masadutak mo nam kit dia. Di ka pumanaw. Padasam ti pumanaw, tadakas ka kanya. Jaklaim pagaraw pakasta ti pudno nga ugalim Beltrana. Pambarang lagayam timpakita makinasingpet mo ididamaw. Kunamlan asino ka akasisingputan ididamo dati agayan ayat. Ngamita, kasla kamutan tigray. Kasano nga roda kaya tenak ide no jak agin sisingpet alaman. Agsinatan Beltrana. Sana mabalin. One room war dito balay. Agtalinaud ka ditoy. Isarak amin atawa ken ridaw boni.
Kastalat kalakanakan ka, ti panangisinam kanyak. Ha? Naglaing kan. This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Dadakalan na giti baboy yung nanang. Mabalinan ngay lakaw. Ado tiyag damdamag iti lako a baboy kanyak. Ay kat ala, ilakotan no adda gumatang anak ko. Anyat plano yung ngay no malako amin a baboy yaw. Gumatangak manon iti tarak Nayunak ton tigatangag tapno adumanan ti ilakaw. Sige, na kayo ti makaam mo. Dadakkel pa yung dagiti kalding yaw. Wen, panglako mo laang dagijay tanay masikugman ang dagijay babaya kaldeng. Sige na lang. Kabaalan yung matgayam tagtarakan iti kalding kas kada baboy. Kadapay nga ron imawag itay. Gumulpi ka no gumatang iti native a manok. Ala, ilako yung dagijay. Tamasukatan tumanan. Wena, adumotan dagitagit itlog. Ay, Wayne. Kumusta nga tamot ni tatang iti sidong di simurutan na babae? Diyak mo awan damag ko kadakwadan. No kasta linipat yun ni tatang, nanang? Diyak tama malipatan tamam ka nga road. Ngam nabayagan na nakamubunak anak ko. Awanan tinasakit a bakrang ko. Naklon ko ti panang panaw na kanyak. Hello, Piling. Apay ngay mawag ka bunay. Anyat masapul mau. Tulungan nak ko ma. Umaynak alaan dito'y balay ni Beltrana. Kaya't kaon apanawan. Kaya't ko na sinaan. Ngam di nakmet palubusan. Tengedin naklaunay mat ni Beltrana, Piling. Ang sakbay na. Sore iti amin. Agpagpakaasiak, tulungan nak. Anya ko magbibiyang ko kang ka. Sininaan nak nga rudan. Binanawan na kon nga asawam. Tasimurot ka ni ti babaem. Sa itawag-awagan nak. Pakawanak ka din Nagpakawanak matkan ka ni di kalman iti text. Apay di mo nabasa di text ko Ayawan ganas ko amang basa. Ay sorry ka din Piling. Sika ti kayat ko makadin na bayat ti panaglakay ka. Ikaw ang gusto kong makapiling, Piling. Ay, awan pakibiyangak kang kunak mo. Manipod din sukanak. Pinunas ka mo iti puso kan panunot ko. Piling, ay ayatin ka. Lasing-singput kagayam nga dayaw ngam ni Beltrana. Sige, bye. Hello, Piling. Hello. Awanan. Kasano nga ta na ito yan? Diyak kayatan ni Beltrana. Kaya't kung tagsublikan ni Piling nga asawak. Anya ti aramidag. Apay alimlim tagdagita matambo ni. Ay kat, nagsangsangit ka. Sinangitak ti sitwasyon ka. Ti kasasaad ko iti sidong mau Beltrana. Apay, anya ti problema iti panagdenata. Ang sinatan, kaya't kaon nga ilintag ti bidot ka. Isa palubusan na kuman a pumanaw. Di kan ay ayatan. Kasta? Ay, agpungot ka man ay. Kunak mo't adi ka agsasaoy iti pakabusurak tapumudot tilapayag ko. Kastala ka na yun ang tiyar aramidem kanyak. Kita man to'y buok ka. Naging pisan, gapoy ti kapupungot mau. Ganabem Kunak nga bin ngagpakalbuak ngam di mo matkayat. Ay saan? Agpakalbo ka? Kahit anya ngayon ti pungutak ka dorbab. Ay, idilada mo singipot ka. Ngam idi agbaybayag. Rimuaran ti pudno nga ugalim. Nakalas ti aramid mau. Basit la kamalik kabilan nakadagaws. Ay katlumaban ka? Ano ka ba alam? Gaputan ako tungak kastalatan ti aramidem kanyag. Gaputan dakkel ken nalukmeg ka. Amom nga may nga awan ka ba alaken ka. Isa natured ka amang ismol kanyak. Kasano? Iparupam launay ti saan mon a panangayat kanyak.
Naupayakan kan. Kapoy tinagalas nga ugalay. Saan aya ati agasawa? Kat saan la ati napintas nga ugali ti ayatan na? Ayatem, pati tinaalas nga ugali na. Kasta ti agasawa. Makaay-ayat. Ore awan. Nita, Ay, natatabok ka. agyaman ka. Taputlat aramidakan ka. Numapunuanak, ligisan ka akas lakotong. Hello, tatang. Nakalagip kayo mo't ngimawag. Rinaw, anak ko. Umaydak man alain, iti balay ni Beltrana. Pang-aasyaw. Ha? Apa yun? Yak kayatan ni Beltrana. Nabayagin akayat ko sinaan. Ngam di nakpalubusan. Kaslak labalod dito yan iti pampamayan na. Anya? Inawagak idininanang mo. Ngam di nakmatpagan anaw. Di nakpampansinan. Tado nga minan ti pakakumikuman na dito, tatang. Ado, nagtimula kan dingwan na apangibukbukbukan na iti atensyon na. Tulungan dak, anak ko. Umaydak iyawin. Pangasyaw. Kanayon nakakabilan ni Beltrana. O sige, kasaritak ni nanang, nonyat makunana, tatang. This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Agbabae, kalpasan na, agpariskyaw. Ada kakastan. Amang ano marigatan ni Jenny tatang, nanang. Amang ano pudno akab-kabilan jay babae na. Kahit lumaban na, limal lalakyan nga, awan baal na. Dakkelmot nga main kan nalukmag a babae jay babae na. Sang kabit-bit na lang ni tatang Kagungguna na Ganaban na apitan na tibunga taramid na. Nanang. Adakan ka no tulungam. Ngam no siyak awan ganas kaw. Awanan pakibiyangak kang kwana. Kano mariskiom, pag naida mo ni Jabalayaw, sana dito'y balay, tadyak kayat nga awatan nun. Anya? Naimbagang orasyon, nana. Ada ka din ni tatang? Adamat. Apay ka di. Kwa? Umay ko kumasukuran. Tada nga min okasyon ni Jabalay. Kasapulan may ti presensya na. Sige, ngam koyo ka. Dua kami nga umay. Ha? Sana, di kan sumurot Beltrana. Saan da ka akasapulan ni Jay? Nakarit ka itang agsasawa. Gapo taad datoy anak mo. Kunamatlan asino kan ngagsasaw. Awan karbo nga mamang lapod kanya kiti sa di naman nakayat ko apapanan. Ta saan kang asawa? Saan asikat ti legal nga asawa? Ha? Alan na. Ikuyog konti amak nga agawin. Agsublin tumod lang ano pa. Ala, makamuka. Ala, yawid mo lang tamam. Total, sadot mo lang. Nagrawat pa'y. Nagkutong ngam nagrawat. Hello, Pileng. Kumusta kan? Nasaya at lata always fine, bunay. Sakit sana na fine iti sinong Raja Beltrana. Sorry manan awan. Pakawanan na kuma no nailaw anak ang babae. Agbalbaliw akaon. Nasaya at mata, nagbalbaliw kan. Kan may sarumbang lang agbalbaliw kan, talakay kan. Wen nga raw. Sorry talaga. Wen, napakawangkan. Ngam sore, itajakon kaya ti adda ka balay na. Ha? Nairuama ko ngagmay maysa. Saan nakakomportable no adda ka duwak dito'y balay. Ay, apay nga ay. Kat balay tamot adwa na ito. Wen, ngam dakdakkel mo lat gastos ko dito'y idinagabrodak. Jela sa nga pulo ayero ten share mo ide. Ikatam ano kaya mo? Ha? Ala, pumanaw kan. Naragsaka kon kadagitay aywan nakamula kandingwan ko. Rik na tibunga tinaramit mo kanyak. Di ka madanagan ta napakawangkan. Angam, saan ka na maawat dito'y balay, bunay? Ala, ano saan nyo ti agna dito'y balay tatang?
Pasensya kayo, no naariwawa na iti apo ko yun, no nagduma. Ay waman jay inam anak kao. Ibagam taawatin nakmanain. Inay ayo koon. Nakipagpakasyak pa ya. Ngam talaga natangken ti panggedeng na. At dan sabot ngamin lalaki nan. So adin akon kaya at anak kao. Sana maramid dinanang ti kasta. Dagiti dingwen na ti love na itan. Jak maumang agkidaw iti pamakawan iti inam anak kao. Patsyag mapakawan naktumot laeng. Wana, ay aywan nyo lahat ni nanang, tatang. This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Hello, Pileng. Inyagan kay ti ukraken saba. Paboritom na kita. Saan? Ay, kagat-gatang ko matiti ukrakan sa ba? Kita madagajada jarabaw ti lamisaan. Kagap-gapok ngamin ije palingki itay kay. Ay, Madadaal mo laeng, tasisyak lamangan. good. Irip mo na, Pileng. Ay, napuno mo, tanjarep ko. Yawid mo day tata na imbag lang abas tuyaw. Ay, ne, addan tayo ruraya ka gumatang iti baboy ko. Malala, pumanaw kan bunay. Tanay, di ka masangaw. Di ka paspasali dito, adda bisita. Kaslak la pimpiman no kasjaya mapanak iti sigo da balay mikan ni Piling. Tadinak matan pampansinan. Magisarita man ngan natamnayan. Uray ka sa ti panangay ayok kan kwa na talaga jakon maaluko itirik na amakisinubyan kanya. Ngamuray no kasta sa anak lata mapukawan itinamnama. Namnama aklata amaawat naktumatlaang kat aganosak tadakkel tinagbasulak kan kwa na banag apagbababawyak. Alakastan tagayam mo, Bonnie. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan di tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama to gayam yo Jenna Almoite. Isagsagot matlaan kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you akanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello, gagayam na imbag nga oras yu amin at timanan gagayam yu Jenna Almoite ang mga kakamakas manang biyanang. Amang welcome manan kada kayo nga agbuyak ka nagdangag dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod man nga rod ka ni Kabsat Mike saan napod na nagantintay drama. Ngamsakbay ti amin makablaawa mampay dalay da Dario dita season Pangasinan. Tess Guyago dita Bulanao Tabuk City Kalinga. Kan Lolita Maganay wenno Stella Tukat dita Hong Kong. Kastoy man ti kuna ni Kabsat Mike, dir man ang biyanang, naragsak ti panagdanami iti asawak, kat adadwang anak mi. Ngam nagbalin ang nagulokan nariribok, kat noan niya ti rason, iso tinak istoryaan. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Hello tatang, kumusta ang tirik nayo? Naimbag kayo ka din? Saan pa'y nga road, Flora nakaw? Tinumar ko amin nga agas ko. Nga misumot lata. Nakapsutak mo't lata. Kan adulata tinasakit na marikrik nak. Anya? Ay, umayda kay nga rod sukunanan. Tagpakita kailangan iti doktor. Makamo ka anak ko. Ala, urayin da kami nga rod Umay kami inton malam. Ala nga rod, agrobot kan tasukunan tani tatang bakit? Pasensya kan, Mike, lakay Kasangsangpot mo pailaan naggapoy ti trabaho mang agbiyahe tamanan. Awan problema, bakit? Sana balik ta si Dagmoy. Nasurok la amay sa nga oras ti biyahe. Ala nga rod, mabait laang tarubwatak dagiti anak ta sumurot da kano. Wana, tanay, awan kadwada dito balay. Talaga nga isurot ta ida, bakit? Tay ulas kan pungan kao. Pakisupot mo man anak ko. Ay nasaanan dagita. Ado ti uluskan pungan ije balay. Kawas yu laang dalaan yun. Jakmat nga ron makaturog no sa balit ti ulas kan pungan kao. Sa balay nagiti ulas yaw. Nalamuyawt. Kayat ko tinakersang nga ulas.
Iso nga isupot mo taulas kaw, kun oray tapungan kaw. Ay, nala, mabitlaang nga rod. Apay, ayan jay asawa ngay. Adda jaro bayan tatang, agpapaangin. Ayabam tatulungan na kang agimpake. Saanan? Kabalak da ito eh. Basit mutlat mayempake. Angam, inakbit mang idadang iti danom apaglabaryo, talabaran kayo, tatang. Makonfine ni tatang, Mike. Nakapsot ngamin. Kasano adi kumapsot kat di mo't mangan iti ado. Un ata natamnay ka nung ngamin ti panagraman na. Isungawan ganas na amangan. Okay, kasano? Sika pa lang ati mang bantay ka ni tatang diti ospital. Nagtrabawak man ninton pikat. Ay, kasano nga tandag iti anak ta. Ayabak to pala tay bakit akaaro ba ta? Tatang danak amang kadwa kadag iti anak ta iti walay. Ala nga rod. Bareng saan nga agbayag ni tatang diti ospital. Bareng agimbag mutla dagos. Ayan jay asawa mangay. Apaya di nakasublatan nga agbantay diti ospital. Agtrab-trabaho, tatang. Naimbag kanya katawan trabaho. Apay, saan nga ag-leave? Saanan, tasayang taal daw na. Saan nabalit ka ba ulakmat? Apay nga yakas jay nga asawam. Kaslawan mo't pakibiyangan na kan ka. Saan amasyan kan ka? Mapuy-puyat ka dito ospital. Ngam di na ka umay sublatan nga agbantay. Adda nga rod trabaho na. Sayang taal daw na naglangan. Di yun pagpanunutan iti dakas di manugang yutan na singput mo ni Mike. Nasingput nga. Amok akon kunam lang dayta. Kalubam ti madi nga ugali jay asawam. Saan mo't atatang? Kasi kamutan ako. Nagkutong kan. Di na kan samot pakpakanan jay asawam. Talaga nagpakutungak tatang. Nagdayetak. Tagrabe tilimok magakiti kalabas. May kawaak ngamin takimutong kamutain. Isa ako nak nga ang mga nukurang ti ipapaunag mo. Bisbisinan na kan sa jay asawam anak ko. Ala, sumrak kayong tatang. Ay na yan. Makaginawak pa yan nakarwari di ospital. Nagrigat yan iti ospital. Nala, agtugaw kayo pala ang atay simpakti sila da pagturugan nyo. Dalusak biit. Una yan. Ayan jay asawa maya. Aday tayan tilugan. Irwar na dagiti kagawaan nyo nagapoy di ospital. May aman nga iso tagdalos. Namanog ka. Agi na nakakit di. Amo na arumwarak itay di ospital. Di na pailakat dinalusan matisilid na pagturugak. Inyor oray na pailakan kamay. Ay na, mamin ano umulat mang dalos iti dayjay ngay? Di na mo ila masango. Di na masango nga. Sadot ket di Ipanamnaman na amin kan katrabaho dito ipalayaw. Tatang, ibagayo lata no kaano ti panagawid yo. Tapno makapakada ka iti trabaho. Ta itulod kayo. Isapsapa yun tong ibaga ta maisapak mo ti agpakada. Tani, no biglaan ti panagpakada iti trabaho kat didak palubusan. Isa amay mayat no may sapsapa amay pakada. Apay, pag-awidin na kaon, Mike. Ha? Ni, saan tatang? Isaksakbay ko lang nga ibaga. Nanakaon nga agawin. Ha? Agyanak pa'y man dito balayaw. Tada sa bali anadlaw ko iti anak kaw. Grabe, tikimutungan na. Sa nakas dyan ti sigo na pamagina. Nagsisipukal iti ti pamagina. Gabita, kaslamot takungan. Ha? Di mon samot ngamin pakpakanain. Nay, saan mo tatatang? Agdaydayat ngamin. Saan unay ni agsidsiday ti karne? Kan basil na ti kankanan na ngayon na po yun. Ay, basta jak pala agawin.
Palubusan dak nga agnaid diti balayaw, Mike. Nay, nagsapakan nga aglaba anak ka. Alas 5 pa ila ti agsapa. Uwan tatang tapno malpas a dagos. Kan apay nga hinga aggelgelgel ka. Ayan tay washing machine nyo aya. Nadadaol. Tay spinner la ti mabalinan. Ay, agispinak tulangan ano makagawgawak. Nadadaal ka. Sana na gumatang jay asawam iti sa balay. Wano saan nga ipa-repair. Baybayan na marigatan ka nga gilgil nga glaba. Sapay nagano ti lablabaam. Mabiit la daytoy tatang. Saan mo't nginal daw ti panaglabak? Ay sana mabalin ti kasta. Awan asi jay asawam. Isumot laki mutong kan takasta ti pampamayan jay asawam kan ka. Parigatan na kamot gayam unay. Ala ni tatang. Saan na pudno dayta? Kasaritak tuman jay asawam. Di yung ungtan. Ang mga numasair tirik nana. Masair no masair. Basta siyak. Jak magustuhan ti makit kita. Saan nagapaw ta si katag trabaho. Kat ipanamnamam mo't aminan at trabaho dito balayaw iti anak ka, Mike. Agasam mo't day ka. Isaw ti aglutaw, aginaw, agdalaws, aglaba. Kan mga sikaso ka na iti anak yaw. Ha? Nabiitak pa ila dito balayaw. Ngam adon tinapaliiw ka. Grabe ka, Mike. Idi si bibiyag pa di asawak. Oras saktang trabaho pa rin ti pagbiag mo iday. Nang runa hindi mabasit pa iti anak may. Tultulungak na ti asawa kiti trabaho na iti balay. Jak ipanamnama amin kan ko ana. Tatang. Angam si kamot tayo. Baybayam jay asawam amay bababad iti trabaho iti balay. Nalus-lusyangan jay anak ka. Di mo pa igatangan iti washing machine. Nakakaasay nga gilgilgal. Marigrigatan. Adentad ko apaggatang na iti washing machine tatang. Iso na lang, ta ibang kuna ka no, ta masayangan. Kahit kaputa kastati kunana, di mo matpilito na. May amount. Saan mo, tatang? Pati agluto, jak makita nga agluto ka. Siyak iday, ilutwak ti pamilyak. Uray ada trabaho kiday, masapar kulat tati aglutaw. Tamasya na kita asawak. Aglut-luto akmat no daduma, tatang. No saan na mayroon na nga ag-overtime ak. Aha, awan pa'y napuutak. Jay anak ko amain. Diyak namin masangon ako takanayon ti overtime ko, tatang. Lukas tabot lagayam. Di mga lakay ti babaunan yaw. Tapno saan na marigatan jay anak ko. Ha? Mga lakay ti sweldo makatulaw. Saan mo ngay nasawa ti anak ko tapno pagbalinam nga alila. Yalaam, iti katulungan na, Mike. Sikat ang desisyon, Flor. No mangalat iti babaunan mo no saan. Taimbes sa pangpasweldo tati kwarta, idulin talangan. Jak matla kayat. An-anuam tababaunan. Kabaalak mga ramidan amin at trabaho dito balay. Ni tatang nga rod ti problema. Tila ibagbagana. Nagalas ti panagsasauna. Ala, paspasensyaan mo ni tatang. Kasaritam nga rod Kaano nga minaya nga agawid? Unay kamutan, Mike. Ha? Iparupa mo law na yun adi mo kaya tikada ni tatang dito balay. Sana kasta. Ngamjak nga rod magustuhan ti panagsasauna. Makapasakit mo't ngamin. Awan mo't kinapurno na iti ibagbagana. Kat palabsam lataan agiti ibagbagana. Kasla di ka pala nairuam iti amak mo. Ngala, pasensya ka ni tinaibagak. Nagdamagak lang mo. Diyak mo't papanawan ni tatang. Di ka lamasyan ka ni tatang, lakayon. Awan kadwa na ijibalay mi. Kasapulan na ti kadwa. Isa pang nga asim. Di mo kumamot papanawan diti balay, Mike. Ni, nanang, da kayo maghayam. Sumrak kayo Di mo't ngamin makalagipon di anak ko nga agpasyar ijay balay. Di na mo't ipasyaran dagiti apukok. Iso asya ko na ti imay. Ayan ni Mike ngay. Ay, ada pala iti trabaho na nanang. Inton malampay sumangpet.
Ang maladaw man siguro nga gawi dun. Tama nga no ag-overtime manen. Ay na, kasimot piman jay anak ko. Overtime na pima na kanayo nun. Mabambanugan jay anak ko. Ha? Takasano, isumo lang amin tagtrab-trabaho. Ang basol na, tanatangkan mat ngamin ti ulo na ide. Mabit lang nanang. Inak mangalay ti meriendayo. Sanon, nagmerienda ako ni Jerwar. Ayabam kit di dagiti apukok man, takailiw ko idan. Nay, adda kamot gayam dito'y abalayan nato. When ta nagbakasyonak man, Mike. Apay, nabayag ka dito yan. Dito'y kan, ngagnanaad. Medyo nabayag mo Tultulungak man jay anak kaw, tanay, kaasi Mike. Maparparigat iti trabaho iti unag ti balay. Takasanaw, trabaho na mo't ngamin amin ay. Ne, kat talaga akasta tanyat kayat mo. Ni pay lamaig nga anak ko timang trabaho iti trabaho ti anak mo. Rumbang lang agbingay da iti trabaho. Ni Mike nga anak ko timang manggad. Iso tagsusweldo. Iso ti provider iti da ito abalay. Iso pay latag trabaho dito balay damag. Jay mo't anak mon timang trabaho kadagita. Well, maawatan ka. Ngam siyak, edi si bibiyag pa'y ti asawak. Uray adda iti trabaho. Tultulungak lata iti trabaho ti balay. Agluto aginaw, aglaba agdalaos. Kamok ti rigat ti trabaho iti unag ti balay. Narigregat mo't ti trabaho ti padre di pamilya. Housewife nga ron. Saan mo't amang opisina ti anak mo? Sayang lang amin, ta saan ajay pada ni Mike a profesional ti nasawa na ide. Natangkan tuma ngamin ti ulo na ide. Sayang mo't nga raw, tasaan akinayat ni Flor jay Hawaiano iday, nagaram kan kwa na. Adda ko maitan ijay abroad ti anak kao. Dolyar ko mati kwarta na itan. Agam sa bali mo't nga main, tinakiasawaan na. Isa ano di mo kaya ti anak ko apara ti anak mo? Nakarkaro pa'y kanyak. Anya mo't jay anak mo ngay. Housewife laeng. Ay kaasi jay anak ko. Ta iso amin ti provider. No jay pada na ko ma-professional ti nasawa na ide. Mayat ko ma ti biyag na ita. Ado ko man ti urnong na. Apay, agnaeden dito'y balayo jay ama ti asawa, Mike. Diya ka mo nang. Tamanipod na karwar iti ospital. Dito'y mo't ang tinagnaadan na. Apay ngay, pagawitin nyo Ay saan kababain nanang. Una, nga miso pa'y ama inay na yun apakpakanam dito, yanak ko. Kakaasi ka lang arudin nga agtrab-trabaho. Si kalaang timang manggad. Ngam nanayunan pa'y latpakanam mag. Ayos lang dahi ta nanang. Ay madi, diyak to pa'y papakpakan ka, kat inanak pa'y. Isuntulakit din. Baybayan yun. Kababain timang papanaw iti tao. Dito yak mo't nga rudin nga danak ko. Ha? Ay kat, adda kayo dahi ta nanang. Nan, siyak ti agluto, Flor. Tani, nabuslon ka nga agluto iti masid. Ha? Aglisi ka di tata siya kun ti agluto. Ingka kidi asikasuan dagiti apukok. Siya kun ti makamu ditoy. Sige nga rod nanang. Alamangan tayon tanay. Marabyan manan di anak ko nga agawid. Taag-overtime manan. Mangan tulatan no sumangpat. Lagi ti ubing nga Flower. Ay abamidan Nanganday tayan tatang. Inlabayak ida iti gatas, takas tati kayat da. Won, isurom dagiti anak yung agtipid. Tanay, kaasimat jay amadang agtrab-trabaho. Mala, manganan. Anya to'y linutom amasida ngay abalayan. Ne, apay di mo ammo dayta. Kit-kita asayute, damagam pay laeng. Binalsig mo't asayotay. Inlambong mo lang dahi tao. Won, mangaramid kamutin iti sawsawam. Adamot tay ikan nga inruar ko iti Jeref nanang. Nang luto akla iti sidaan ni Mike. Iso ti priority nga agsida iti naimas. Ta iso ti agtrab-trabaho. No awan trabaho yo, di kay kundi reklamo. Ta kaasimot jay anak ko nga agtrab-trabaho.
Ay kat pagrebengan na, tay sukat nga ron ti padre di pamilya. Wen, ngam saan na responsibilidad ti mang palamot kadata, abalayan. Iso ano anya ti maidasar amakan, awan ti ado a reklamo. Ha? Alama bitla ang tamang rami dakiti pagsawsawan tatang. Tamangan tayon. Naimas latta day ta si daan. Apay nga awan silaw dito kusina, ay nagsip nga. Imo isilaw day ta, tanabuslon iti kuryente. Ha? Jak to pay agsilaw dito isalas nga agbuy-buya iti TV. Ka mismo pay nga anak ko jay para bayad iti kuryente. Si kantulakit din akatugangan na laang. Grabe mo ta panagtipid daytan. Rumbang lang agtipid tayo. Ta saan ada tayo nagtrab-trabaho. Sorwan tayo kumati makisama. No awan mat mayam ambag tayo iti dayto abalay. Nagalas mo ti kasta pa nagsasaomon. Apay, ti kunam, nalaka ti trabaho ti anak ko dito unag ti balay. Nan-stop to pa ti trabaho na. Wen ngam awan mat sweldo na. Tanangam ti panagsasaom abalayan. Ta makapasakit mo't dagita ngay bagbagam. No arsagid ka, pumanaw ka. Jak pumanaw, tabantayak ti anak kaw ta maparparigatan. Kimutong to pa yan. Jay anak ko kit di ati kaasi. Apay, no saan aga po iti anak ko? Aglamot ay ati pamilya na. Nalastog ka unay ngagsasaaw. Nalastog no nalastog. Basta husto amin ngay bagbaga. Ay, sana nasaya at tilinangan nyo kaninanang tatang. Apay no agawid kayo pay laang. Kanayon magamin ti panagkontrayo. Sana siya ti pagawidan yaw. Dahil jay akatugangam ti pagawidan yaw. Tatang, Di ka kayat apanawan. Ta umabuso mo't jay asawam na awanak. Isamantayan kayaw. Nanang, kaano ka dito awid yaw? Jak pa'y agawid, tabantayak ti refrigerator yo anak ko. Ha? Siyak ti agluto iti sidaan. Tano ni Flor ti agluto, nagbuslaw. Ti kayat na, pag sidaan na kanayon iti naimas jay amana. Uray kumamot anog susweldo akaskan ka. Nanang, sana nasaya at ayim imot ti makan. Wen ngem awan asida. Gaputasan ngay suda ti mangmanggad. Nabuslon dametan ngagsida. Baybay anyo lakad itadamat paggatang iti masida. Ay saan? Masyanakan ka anak ko. Ornongem kit di ti kwartam. Si kalaeng kandag iti anak mo ti agsida iti naimas. Bayam ngagsida da iti puro anateng. Nagbubuslon kayo iti danog. Mike, Nagbetlan da sumana kayo. umanon ni nanang. Wan nga raw. Tanagam man di pa nagsasaaw. Makakasair kay tirik na. Ay, sus. Agsinong ba't damanan? Umay kalakay, intaan nawaan ida. Agapa damanan. Ningamin nanang mo, sumana umanon. Wan nga raw. Kat ni tatang mumad, tutupan na ti inak. Di nalabaybayan. Kat, aking basol. Jama, kasta ka day. Kayat mun samat adat at agapa. Alala. Huston, saan manan aday ta ti pagrikyaran ta? Panunutan takid din wanya ti rumbang aramidon ta. Tapno makapagkapyan lagi ti dadakkel ta. Nanang, tatang, daytoy kat napagsaritaan min nga gasawa. Saan mi akayat ti mang papanaw kada kayo? Ngam sipod adda kayo dito balay mi, nagbalinan ang nariribok. Inaldaw nga adda agapa. Adda agbinbinnog kaw, kan agpinpinangag. Banag ang naalas sa denggan. Wen nanang, tatang. Saan kami ngamin ana iruam iti kasta? Tasigod ang natal na ti balay mi, idi awan kayo pa di ti balay. Ngam manipod adda kayon, nagbalinan ang nariribok. Makitkita dagiti apo kuyo ti panagsinsinong batyo. Nagalasakitaan tatang, nanang. Ha? Iso na pagnumuan mi kan ni Flor, apumanaw kami langan. Ulited, saan mi akayat ti mang papanaw kada kayo? Iso na kami langan, ti pumanaw. Agabang kami ni ti pagnaadan mi, kat agbati kayo dito balay. Apay ngay apumanaw kayo. Sayang ti pagabang niyo. Urnungan nyo laangan Da kami latan ti agawid. Agawid kan nato, tagawid akmeten. Ha? Apay, kayat mo apanawan dantoy balay da. Alangan adata ti agkabbalay dito. Manjak mo't Ay, nakarkaro mo't adya kayat
Mala, agawin na kaon. Basta di mo baybay anti anak ko Mike. Uwin, tatang. Asikaswamot ana imbagta anak ko Flor. Wen, nanang. Alang arod, agimpaki kamin. Agawid kamin. San kayo na pumanaw dito? Da kayo tirumbang nga agnaw dito. Tabalayo da ito. Agkapya kay nga mina nanang, tatang. Agasawa kamin ka ni Flor. Noan nyaman ti diyo pangayatan kada kami. Lipatin yun. Tamay may sa tayo na pamilya. Di tayo kumaaga apa. Tamalas iti panagbiag ti kasta. Wen met ngamin tatang, nanang. Agpipin na tayo kuma. Saan kat nga agpipin nangag? Ala Pasensya kayo. Noan niya tinaypakpakita kiti kalabas. Uray siyak mo ta. Ale, lipatin tayon tinapalabas. Pasensya kayon. Pasensya ka mo't abalayan. Pasensya ka mutin abalayan. Nagpinasensya nga rod dananang kantatangkat manipod idin sa andan ang nagapapa, tatunggal ayaban mi iday ti balay minukas nga da okasyon, di mi matan mangag nga agapawan na agsinong batda. Alakastan, tugayem mo, Mike. Ala gagayam ditan tinagpatingkaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para iti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot mat lang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang Biana! Hello gagayam, kumusta kayo na imbag nga oras yo amin? Sapay kumata nakaradkad ti tunggal maysa, itiag na nayon. Baro man na nakapadasan ti mga ganyo, diti YouTube channel Jenna Almoite Drama, diti drama ama ng biyanang, tingkay mga gan, kat manipod ka ni Kabsat Andres saan napudno anagan. Ngamsakbay ti amin makablawa mampay, The Bench, Angelo Ladero, di Talawak, Pangasinan, Wano Lawak, Pangasinan, kastamatan ka ni Aldo Tagi, kan Venus Espanto, kan asawa na Joseph Espanto, kan Buyaw family di Tawaig Gatang, kan aminan agagayam na itibalas. Kastimanti ko na ni Kabsat Andres, dir man ang biyanang, kapadasak man idi kabambanwagak tipay daramak ka. Gaputa danam na mga kapangalaki ti kwarta, diyako nagpursigi ang nagtrabaho. Rugyak man nga rod, ti agsalaysa. Nakaluto akon, nakagauak pa yan, mangantayaw andraw. Kahit ayan tayo anak mo ngay. Dinsapay mo't nakarieng. Aldaway. Mangantulatan no kay kaya na. Riniing ko ngamdi mo bumangon. Aginat-inat laang itay ririingag. Ay, una yan day tanga anak ta. Kaslabak nang. Naimbagpay kat nagitay bak nang tanagagat dalat tangag trabaho. Nga oray adaw ti kwartada. Ay, wang nga roda. Awam mo dengdenggan na asaw. No bagbagaam, win-awan, ngamdi mo't aggunay ng agtrabaho. Ala, mangantang arudan. Mabisina kaon. Kaano nga nagtrabaho ka, anak kaw? Urayam, ako mapsot ka, sa kagsapaw, iti panggedam. Awan mo't nga rod mayat at trabaho amastrikan. Anya aya at trabaho ti sapsapulab. Napili ka mo't ngamin iti trabaho. Kat amamat nga awan na ilepas mo akursaw. Mabalin mo mati maki-construction. Ay na, agsakit ti ulok ng kasta ti trabaho ta napudot. Kumaro ti migraine kaw. Anya, no di mo kayat, di sumurot ka kanimanong mau ama panagkalap. Mayat mo, tikita na iti panagkalkalap na. Ay na, aglaminak no mayuparak iti danom. Agmalaryaak. Anya, apay adda aya malaryam kat awan mad. Adda, jaklay bagbaga ka na kayo. Ay, anyan. Imbes na makatulong ka kumamad diti balay iti magastaos. Di kay ka di madanagan tarumwarak. Kat nagawidak, ado isang put ko amakan kan groceries. Ha, papanamanan nga ay. Inakagsapul iti pagsayaatan Mabiitak lang.
Nay, si Mang Putan jay anak ta bakal. Nay, dua adadakkel abag jay bit na. Naggrocery rin sa mga agpaisaw. Wan nga raw. Nangalaan na kumay ti kwarta na nga eh. Diya ka mo Tatang! Sabtenda kon akad na eh. Nadagsan ti awit ka. Nala, ing kasabtunon dya anak talakay. Oh, kompleton ti pangkusina tayo tatang. Mantika, asukar, kape, kang nadumapay. Adamot sabon kang masidaditan. Adapay dildilata. Awan mo't siguro't makunayo kanya kaon. Tadan ambag ko iti dati abalay. Nangalaam nga iting gatang mo kadagita anak ko. Ay kat diskartek daytan No diskarte laeng adaw tiwagas. Kan nalakala dayta. Nay, amangan no agar aramid kamutan iti saan amay parbang Andres. Kita ambasait. No atapon yung agtaktaka wano agsipsip dutak. Saan? Diyak maaramid dayta. Anya nga ron nga ya diskarte ti bagbagam. Ay basta. Sana na masapol ang maamon nyo. Basta diskartik daytan. Kat di kay madanagan. Ta sa anak ngagtaktaka wano ag hold up. Wala, isimpayo kit din lagi taginatgatang ka. Pangalalaan nga ta ni Andres iti kwarta na lakay. Yak up mo Amumat atunggal ang damag takin kwa na. Diskartil at isungsungbat na. Di mat adda tay ibagbagada sugal iti online. Ang mga numakisugsugal mat ta anak ta iti online. Pangalaan na ko maiti isugal na ngay katawan mo't trabaho na. Katanya tamom ngay. Kanayon nga min anak kapupok iti silid na. Sa larumwar no agdigos kan mangan. Intun kwan sumrag manan nga cellphone. Kat pasaray ilak na pa iti kwarto na. Yak amo Kasano ayan ta online asugal. Jak mo nga rod amaw. Basta mangmangag kula ang dayta kadagiti daduma kalugaran ta. Sapay ko tawan maday nga aramiden day anak ta. Tauray agkulkulong laeng iti silid na. Adamot lata kwartana. Pinsan Andres, inta makibunag iti darat inton bigat. Nangina titangdan tayo sika. Kontrata. Oho, nasakit ti sikat ko insan Abel. Lakailatan. Apay aya atunggal awisan ka kat pagkadkadan insan. Kasano katawan pa'y nasaya at matapang awisam kanya kinsan. Pasig mo't at trabaho. Kat kasano nga raw na makatulong ka kadaan ti ken uncle no di kag trabaho. Tulungan mo't danti Ay, di kag sasawi ti kastabel. Tadi mammo ti sitwasyon mi ijibalay may. Apay, masiguradom ka na yung awan may tultulong ko kadakwada? Kat no siyak ti provider da itan ni Jabalay. No kasta, adan trabaho minsan. Saan matla trabaho ti pangalani ti kwarta? Depende iti diskarte da ita. Na diskarte ito'y kasinsin mo minsan. Iso nga ure awan trabaho, makadiskarte aki ti kwarta. Isa di ka man kundi bagbaga kanyak, tamang ano ti kwartak ngam sika. Nay, nakamotor ka mo't asim mang patanakaw. Akin motor di tangay. Barbaron sa amay. Talaga barbaro na ito nanang, kairurar ko. Ginatang mau. Well, iso na lang, tahulugan. Nananay, pangalam ko maiti paghulog mau kaawam mo trabaho. Sapay nanginan sa tikas ta klase ti motor. Apay aya asang kaulit yung ibaga tikasta. Ure awan trabaho, may ikan kayong matlat ti kwartayaw. Sana ya? Kaya't may nga ron mata maamuan. No sa dino ti paggapgapuan ti kwarta nga iten mo kada kamay. Diskarte nga rod. Diskarte nanang. Hello, Marcelina. Hello, Andres, my love. Kumusta? Nairuan mo yung motor mo? Uy, my love. Addan dito balay. Isend ko to no madamdam at iladawan na. Okay, my love. Kap-kap na ka mo ang tinapilim ang motor mo?
Una, my love. Launay, Thank you, Adan aramatat no kas diyang agpaili ak amang irwari iti ipawit mo akwartak. Awan anyaman na. Kasta ti kinapudno ti panagayat ko kan ka. Ay ayaten ka ngamin unay. Ay ayatin kamit, Marcelina, my love. Kan usarin ta mo ilaang into nagawid akto dita Pilipinas. At danto pag-service ta. Una, my love. Kaano aya ti awid mo? Basta maklaat kanto. Jack ibagbaga, tapno masurpresa ka. Anya? May mayat mo lang sakbay mo nga ibaga. Tapno masagana akmat. Makadalusak dito balay. May lutuan kay tinaimas sa taraon, kasjay. Basta, may mayat ti sorpresa, my love. Sige nga Rodan, tagtrabaho ang kon. Agpawitak tumanen inton agsweldo ak. Bye, love you. I love you too. Bye-bye. Nay, apay asinaw ti nagipastor iti kalding na dita paraangan bakat. Sapay nagdadakkel akal daing. Ginatang jay anak ta dagita. Anya, nagadaon. Nangalaan na nga iting gatang nakadagita. Ay na, uray damag-damagan taday takang na talaga di na ibaga. Diskartilat isungsong ba na? Na, nangirwar iti motorsiklaw. Sa ita, gimatang manan iti kaldaing. Naimbagla ka no atarak na, padwam ka no. Ay, kit magagitak nga agpastor Iso na lang ta mapasilak at talaga iti anak ta. Anya nga ta aya diskarte iti ibagbagana. Ay, ija ka mo Tano pilitak nga mo, makaunget pay. Isa baybay ang manlaangan. Insan apel, kayat mo ti agtarakan iti baka? Apay, aday patarakan mo insan. Iso nga ro damagag kan ka. Damagag ay ano awan? Bakam, insan? Nakalaam. Gatangag pa lang. Tano kayat mo, ala akong. Ay, katuwan na. Kayat ko, insan. Ada nga minang tarakan ni tatanga kalding, kanuang. Ang mga no di na maasikaso, no ado ti taraknan na. Kano nga, insan? In nakalaan inton bigatan ano kayat mo? Oo, sige, insan. Kayat ko, tapno adaman mo't mabingay ko. Babae ti alaam, tapno aganak, insan. Ha? Nini. Umawag man ni Carla. Hello, Carla. Hello, Andres, honey. I miss you. I miss you too, Carla, honey. Apeng imawag ka? Uwe na tadamagak no na alam jay impaw it ko akwarta. Aywan, kalalak lao na Kasang-sangpot ko dito balay, so jak nakachat itay. Kasta ka di? Agad umdas day ja paggatang mo iti baka? Uwan, honey. Inakalaan na no madamdam at ibaka agatangag. Paaduang nga ro dawan. Tapno inton sumangputak. Adan to partsenta into nagkasarta. Uwan, agbalin to alimara dyan, tapaganakag. Babae ngamin tigatangag. Ay, wow! Mayat nga ron no kasta, honey. Di kayat ko no agawidak. Anda ko masangpot akabalay ta. Ay kat sumangpot ka dito balay mi Ang damot balay mi. Di kayat ko akat te kabukbukudan ta ko maabalay. Ha? Awan mo't kwarta kapag paaramid ko iti balay. No kayat mo, pauitan ka iti kwarta. Tagi patakder ta. No andalote yo, isun ti pagipatakderam. Ha? Ay katwa na. Adaya umda sa busbusan ta pagpatakder iti balay, Carla. Ada iso na lang tayo inot. Diyak maigulpi nga ito ti kwarta. Okay lang matkagdi uray inot. Tinapatag, malpas. O sige, huston to no agawidak. Nalpas to no agawidak kanya. O sige, sikati makam mo. Paspasuro taklatakan kan, honey. Oh, shot mo insan. Sige. One insan. Ay, itaman pa yung awisan na kitinom insan Andres.
Bunisan, dayuman ko problema ken ka. Ken kayat ko tiyag patulong. Apay anyat problema minsan. Ag problema ayamad tikas ken ka ket nagano ti kwartam. San man insan? Dakkel ti problema. Ada ngamin dua nobyak. Agpada nga OFW ken agpada abalaw. Anya. Dua tinobyam. Waninsan. Ket jakilibak. Isuda ti paggapgapuan ti kwartak. Anya. Apay ngayat wa. May sako malanga. Naitang ti kamalay kinsan. Tiyamok makalusutak iti da ito. Yung saan samay. Tanay. Umadanin ti awid da. Allah. Ket kasano nga rudaytan ngay insan. Adda na panunot ko pamuspusan insan. Ket sika lang tiyamok ang makatulong kanyak. Di mo't awan nobyam. Awan insan. Ayos lang oray agbaakak. Marit agbaak insan. Isa ata ngay adamat itsuram. Agpada tamit gwapo ba sait. Patsik magustuhan na ka di may sa anubyak no armam. Anya? Tila ibagbagamot insan. Alan insan. At tila dawan ti ibagbagakin ka. Rugyam nga armunan ta sinakaon. Diya may sa tipilyag. Diya agnagan iti Carla ta napimpintas ken ubing tilangana. Ken mayat ti pamagina. Sikan ni Marcelina ta diya kayat da diya. Nalok maglangaro din, nangisit pa. Ken mature ti rupa na. Ay, nalabos kamot insan. Nobyam uyawam. Jak inayat dagi jay insan. Gaputa magipita kaon, mangpili akong niti maysa kadakwana. Isa ni Carla ti pilyag. Kukwam ni Marcelina. Armo mo ninsan tapno makaasawa kan. Ado ti kwarta ni Marcelina. Manjak. Tila'y paparamid mo mo insan. Ala na insan, pangasim, tulungan nak. Diya kayat nga dariribo ka mapasamak. Isong armam. Ipakita ti profile na iti FB kan ka. Armam, sakon to sinaan. Anya? Ala na insan. Dito ti profile na. Kita man eh. Ala, kopya mo tinagan na. Tamakyam amu kakin ko na. Apay ngay asina anak mo Andres. No kaano nga agawid ako ni Timabit. Sinaan na kon. Pasensya kan Marcelina. Sorry. Diyak kayat ti agilimad kan ka. Ang adan sa bali nga ikalaysak. Anya? Sapay ko mata maawatan nak. Sapay ko mata di nak ilunlunod. Di nak ko makagura. Nakasagana ka mangisubli ka dagiti na ititid mo akwarta kanya. Basta di nak idarom. Apay alino ko na Andres. Apay. Sorry Marcelina. Anya, sumangpet tinubyam ko nam. Wana nang. Adda na yan, nubyam. Ada. Diyak laimbagbaga ka na kayo. May sa nga OFW. Anya, kahit umay dito yung balay. Wana nang. Isu tinagastos iti may patpatak dira balay mi. No kasta. Jay nubyam, tinagap-gapuan ti kwartam. Jay ibagbagam diskartem. Wana nang. Awan mo't dagas na tanobyak mat. Ikasar ko ni Carla. Anya, agad kano nga rugtisang penangay. Inton umay alawasan na nang. Agyamanak no adagayam panak ay karikken ka Marcelina. Kasapulak ti mangandingay kanya. Gapoy ti panangloko kanyak ti kasinsin mo, Abel. Adtuya ka mangandingay ken ka Marcelina. Awagan naklang no kasapulam ti kasarsarita. Agawid akong iti mabiit. Mabalintag diretso di tabalayo. Ay kauna. Niapong kumutla ti kadwak diti balay. Welcome ka diti balay may Marcelina. Abel? Si kakali ni Marcelina. Wan, siyak nga rod. Agyamanak iti panang sukon mo kanyak dito airport. Ala, tsaklaim pagarop. Nagpudaw kamot gayam iti personal. Kung saan kamot analukmag, isasaan ka anabigbig.
Ladawan ko dagijay, idi ka ubing akpay. Ay, kastaya. Napintas kagayam iti personal. Diyak kaya ti agipos iti napintas aladawan. Dagitay naaalas aladawan ti ipupos ko. Tapang kita akno talaga mo ilaan na pudno ti lalaki nga agayat kanya. No kasta, saan kayo ang nag-video call kani insan kao? No agsarita kami, naka-off ti camera. Diyak kayat nga ipakita ti rupa. Baliktad kamot Marcelina. Dagiti daduma, papintasan da ti kastaunay ti rupa da iti FB, babaan ti filter. Ngam iti personal, saan damot anapintas. Sa balimot kan ka, tapapangitam mo't ti rupa mi tiladawan. Kasta ti kayat ko. Ala, intapay mangan, Abel. Ayan nga tanangay ni Carla, jakmat makita. Kunana nga da dito abanda, ngam awan mo't. Andres! Ha? Sino ka? Ala, apay dinak mabigbigan. Siyak ni Carla. Ha? Carla? Ay, apay nga yakas to'y. Bakit mo't gaya iti personal na ti Carla? Kung nagngisit mo't. Kit nakapudpo daw iti profile picture na. Uy, Andres! Anyat mapaspasamakan ka. Kwa, mabit man lang, Carla. Di ba, kunam, 45 lat taon mo? Awan mat. Senior citizen kan samat tayo. Ala, saan mo't Sa anak pa'y mo ta senyor, Si Kamot. Jag pa so nga minti bagam manutawan mo. Jak pat siya na 45 lang. Ay, Ala, ibagak man latag payson. Ngam, ikarim adi ka maupupay kanyakwan. Manutawan mo, kunak. Agwa, 62 kun. Saan la madlaw ta? Naasikaso akiti bagik. Sana madlaw nga. Nakadkadlaw nga rod unay. Kung nakpaikit di 68 mo. Ti boses mo lati ubeng. Tilangang bakitan. Grabe kamot nga agsao, Andres. Makapasair kamot itirik na. Ay, pasensya kan. Jak ngamin namnaman nakasto ti makita. Ganuan gayam, sorry naglibakakan ka. Saan ta makapagkasar? Ta kasado akiti mo na nga asawa. No kasta, saan ka abalaw? Sina akiti asawa? Saan nabalo? Anya? Ay, inak man pa gayam agsiar. Nasakit mo ti tiyan ko. Ayan tinubyam ngay. Kunak man no sinabat mo ija airport. Intarayak na nang linibasak. Ano na niya? Ay nagloko kan. Apay nga intarayam ngay. Ay, bakit mo't gayam? Kung saan abalaw? Sina iti asawa na? Inulbutan na dayay. Anya? Kano surutan na ka dito'y ngay? No, masapulan na Basta dyak kaya dayay. Katawanan yun samot dayay. Isumot la di na kaya't ngay pakita tiropa na nag-video call kami. At nagayam ilim-limeng na. Di ko na may tarayan nak, Andres. Ha? Apay nga da ka. Awan babayin mo Intarayan nak ija airport. Apay, ibayin nak. Di mo maklon na bakit tinakarelasyon mo? Ha? Pastra ka nak. Ado ti pagsaritaan ta. Agsinatan, Carla. Ay sana mabalin. Kalpasan na hinuthutan nak sina anak. Naglalay ngamon ngay. Awan ti sina mapasamak. Laglagi pam. Adon tinaitad ko akwartakan ka. Carla. Di nakpang namnamaan iti awan, Andres. Agguluwak ditoy. Ipus kay ti social media. Ibabayin ka. Kayat mo? Ay, isa na. Agnada kon diti balayaw. Mayat ka man wano saan. Sana siyak ti padpadasam. Tadinak pelamam mo. Ha? Putdak tapuputdam no sinaanak. Agkasar kami kan ni Marcelina, insan. Si kanto ti may isang abayan niya. Ha? Walam ni Andres nga bay alaan nakmat. Ha? Masapo la mabantayak ta kasinsin mo iti sa dino man napapanan na. Tama nga nagbabae.
Ala anak mga abay. In ka man ni Jay Carla. Ay di nakpapanawan. Ha, pagagsitan kan tupay. Uray ba katakon, ngam napigsa akpay. Ha? Insan, baliwan tantaw tagsarita. Apalan ka, insan. Nasingpet, kan agpay so abalo di inasawam. Sana kas kanyak. Pikilang orjero panan, inulbutan nakpay. Kuna na abalo, ngam saan mo't gayam. Thank you, insan. Ta inyam amom ni Marcelina kanyak. Nagpintas gayam iti personal ni Marcelina. Tsak na yung paggarop. Nakiktutak mo't nga raon, hindi nakita kiti personal. Ken talaga na singpet si ka. Imbag ka pa insan. Nakatumpong kay tinasingpet nga asawa. Sana kas kanyak. Nakatumpong kiti apera babae. Dayta ti ganabem, kinon ko na dagiti dadakkel ko tapudnumat, basol ko ti amin. Kan nalabit dayta ti bunga ti madi nga aramid ko. Ti pananggundaway ko iti padak a tao. Jak masinaan ni Carla tasuruten nakmet iti sadino man apapanak. Iso ngay naklon kulatan ti gasat ko. Pudno asaan gaya manasaya at ti manggundaway iti pada a tao ta amin aganwat, wenno aramid tayo adda agururay aso papak na. No nasaya ti mulam nasaya tumet ti apitem. Kat gaputa dakas ti mulak, dakas met nga rod ti nagtungpalak. Alakastan, tugayim mo, Andres. Ala gagayam ditan ti nagpatingkaan, day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para ti script kan para ti drama ti gayamyo Jenna Almoite. Ipapay kanisagsagot matla ang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.